Ingabo z'umuryango w'abibumbye ONU ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziherutse gutangaza ko zigiye gufatanya n'igisirikare cya Kongo mu bikorwa bya gisirikare muri Operatiyo yiswe Springbok. Uko kwishyira hamwe ni uburyo bwo gushaka gukumira umutwe wa M23 ngo udakomeza gufata utundi duce two mu burasirazuba bw'igihugu. Ubufatanye bw'izi ngabo bumaze gutangazwa, imirwano ya M23 yarushijeho kwiyongera kuva mu kwezi gushize. ONU yatangaje ko abantu bagera ku 200,000 bahatiwe kuva mu byabo nyuma y'igihe gito cy'agahenge cyari gishize. Nta gihe kinini kandi cyari gishize leta ya Kongo isabye ingabo za ONU gutaha. Izi ngabo zigaragara mu maso y'abaturage nk'izidakunzwe kuko benshi bemeza ko igihe cyose zamaze muri Kongo batigeze babona umutekano urambye, bityo bakumvikanisha ko bazishakira amahoro ubwabo. Nyamara mu kiganiro n'abanyamakuru mu cyumweru gishize, umuvugizi w'igisirikare cya Kongo witwa Guillaume Njikike yumvikanye avuga ko MONUSCO yabafashije. None se ubu hagiye guhinduka iki? Major Eric Deshays, umunyakanada ushinzwe ibikorwa n'itumanaho muri MONUSCO, arabisobanura. Turi hano muri operasiyo ya Springbok, dufite ahantu henshi ho kurwanaho, harimo na hano turi kukwereka ubu ngubu. Hari ahandi henshi hatari hano. Ni ibintu byakozwe mu rwego rwo gufasha igisirikare cya Kongo hagamijwe gukumira umutwe wa M23. General Otavio Rodriguez wo muri Brazil uyoboye MONUSCO yunze mu rya mugenzi we w'umunyakanada yumvikanisha ko ingabo za ONU ziteguye gupfa ariko abaturage ba Kongo bagatekana. Dufise inshingano zuzuye zo gukingira abanyagihugu ba Kongo n'abasirikare bacu barungitswe hano, bari hano no hanze ibirindiro vyacu kuko biteguye gupfa mu gihe vyoba bibaye ngombwa, ariko abanyagihugu ba Kongo bagakingirwa. Uyu mujenerali ukomoka muri Brazil yakomeje kumvikana avuga ko Operatiyo Springbok bahuriyemo n'igisirikare cya Kongo igamije kurinda umujyi wa Goma n'indi iri mu nkengero nka Sake. Nyamara M23 irarwana yerekeza mu majyepfo y'uyu mujyi muto wa Sake. Ibivugwa n'aba basirikare bari mu butumwa bw'amahoro n'ubundi birashimangirwa na mugenzi wabo w'umutanzania Lieutenant Colonel Kevin Byabato Rweyamamu. Uyu yumvikanisha ko bazarinda umutekano w'abaturage ba Kongo kugeza ku munota wa nyuma. Nk'uko umuyobozi wa MONUSCO yabivuze, ntidushobora kuva ahadusize abaturage b'Igoma n'abanyekongo muri rusange badatekanye. Tuzababungabungira umutekano kugeza ku munota wa nyuma. Leta ya Kongo nidusaba gutaha tuzataha, ariko kugeza ubu tugomba gukora byose tukarindira abaturage ba Kongo umutekano, ntidushobora kubatererana. Amerika na bimwe mu bihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi byakomeje kumvikana kenshi bishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23, ibyo u Rwanda narwo rutahwemye guhakana. Ingabo za ONU ziri mu butumwa bw'amahoro muri Kongo nizo kugeza ubu ziza ku mwanya wa mbere mu ngabo z'uyu muryango, aho ziri hose ku isi zitwara amafaranga menshi. Ku mwaka zigendaho akayabo kagera kuri miliyari 1 y'amadolari y'Amerika. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.